paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kalkalpas ti bagyaw, rumwarak. Sa dinot papanambanan. Inak tumulong kadagiti na dadaulan iti babalayda, akabaranggayan. Na, sika, mapantumulong? Wen tadi kamut aggunay. Sikat ti kapitan, arumbeng at tumulong kadagiti kabaranggayan. Ha? Angem di kamut aggunay. Paya tumulong ka pa lang makaamudan iti biyagda. Kahit, agian kakadilatan dito balay. Ay, talaga adi ka mapantumulong kadagiti kabaranggayan. Ay, masadutak. Agar arbis pa lang. Sakit asus, naglamin. Agkukutak langin Anya? Naglaman. Umay kakit di ta maturog ta. Nagmayat ti agkukut no kastoy analamay. Ay, awan mon, inteng. Nalipata mon, amay saka a kapitan. Nalamin nga ron. Ala, tarumwarak. Makaamukan nga agluto iti kanam. Ay agawid ka ta agluto ka. Anya? Ha! No di ka agluto iti kanam, di makaamuka. Sika ngay. Panganam inton aldaw. Nagado ang mabalin ko a panganan. Sige, agkukot ka aging gatkay kayat mo. Ha! Awan sirbem a kapitan. Dahil magkaimay ka, maribanan. Kat, ayan, di kapitan. Saan mo asapulan ti awan? Ay, adugayang tinadadaulan iti balay, gapo iti nagpigsa a bagyo. Wen nga rod, maray. Mano a pamilya ti adda dito evacuation center, maray. Adain nam a pamilya, maray. Ay, kaasi damat. Intayam tinapig sa abagyo, ti bubungda. Anya ti kasapulan dangay. Kwa, ay makan Ken nasken amatarimaan, dagiti bubungda. Ala, tainak gumatang iti makan. Imbagla nga itulong ko kadakwada. Ada kwartam? Ay, wun, maray. Nagsweldo ako ni jay Facebook ko. Dahil giant ti pangalak, iti itulong ko. Ay, aya. Ada ayam mano anaswil daw, maray. Ay, adamot, 80K. Ha? 80K? As in, 80,000? Wun, maray. Ay, naggasat kan, maray. Ay, sayang. Mangrugrugi akpay lang amen. Isu nga awan pa'y swildok, iti Facebook. Adan tulat alakit din, umaikan. Takuyugan nak, mapanta ijay ile. Tagumatang ta iti kasapulan dagiti tattao ditoy. Ay, uwan maray. Mala, inta nga ruda. Angkain, adda ka dito'y balayaw? Ketwan. Apay, naggapwa. Ijay daya angkail. Timulong ak anang tariman iti bubong ni Tata Dalmas. Na, apay nga imay ka. Una, tadi kamut makitinulaw. Nyan tibanang tinakita. Malaminak nga ron arumor. Kaslamot nyan tibanang ti kapitan angkail. Abay ama. Feel na nga ron ti tumulong. Lumay kakit din angkail. Intan ije barangay haul. Kan mapantay ije evacuation center. Ay, masadutak nga ron. Ay, uwan kaya. Ay, agluto ka man, tanay. Ay, mabisin ako. Ha? Ingkagluto no kayat mo timangan. No siya, ina ko ni ije barangay haul. Ay, ilutuan na pa. Sakbay ang mapang ka. Ina ko nang kail. Agluto ka no mabisin ka. Ayan nga ni kapitan na natuyang. Diyak makita to evacuation center. Awan mat je barangay hall. Diyak pa'y mo't nakita. Ay, sana balin Tumulong tayo kay Ding agluto te kanan dagiti padyata. Ay katuan adamot kit diin tugot ko abagas. Imbagla ang mainayon ang mailutaw. Wan na natuyang. Hinta tumulong nga agluto. Wan. Saan tayo ang nadadaulan iti balay itong Ang tumulong tayo lang ta. Takas ta tinasaya at akaaruba. Timulong kayo gayam ang nagluto, marituyang.
Wan, Maray. Nagpaili kayo gayam kini Marikwanang. Wen, mare. Napan kami gimatang iti masapsapol dagiti adda dito evacuation center. Adda budget ti barangay para iti dayta? Kwartak ti inggatang may mare. Donation kon Oh? Adda kwartam? Adda. Ala, mangantan mare. Tamariknak mo't tanti bisin ko. Ayan ngay ni Marikwanang. Ay, nagawid pa'y laeng. Taipan na tayo ginatang na akasapulan na. Umay mutla dito inton madamdama. Malagarod Maray. Mangantamuteng. Agsida tayo iti balatong nga dasagpaw na akarnay. Kanateng. Pangmaramihan asida. Ay, katuan naimas daytan, mare. Antay, kasapulan ni Tata Duming ti may gatang iti galba. Mga nuwad na kwartam di ta. Ngamay, naitayab ti bubong ti kalapaw na. Mano ka di agal ba ti masapol? Damot daduma nagdunar iti kwarta, antay. Imbagla manayunan walo agal ba ti kasapulan na. Sige, mangtedak iti kanayunan ang maigatang. Unantay, da kamin kadatata ba dong ti mapan gumatang. Kasi ngamin ni Tata Duming. Ta paralisado ti may nga iman Sana makatrabaho. Ala, mabit lang tainak mangala iti kwarta. Tainayon nyo nga igatang iti galba. Ay, umayak man agki daw iti tulong mo, banang. Apay ina, anya ti masapul yo. Kasapulak ngamin ti gatang ko iti agas ko. Agas para iti diabetes. Kasta ka de, ina. Adda ka di may tulong mo kanyak, banang. Wen, ina. Sige, manuaya ti kasapulam. Sa nga ribo ko ngam bayadak to no maalak jay pensyon ka. Ala, mabit lang tainak mangala iti kwarta, ina. Jakpay naramanan ti kwartam bita Facebook mo. Ingka ke gumatang iti naimas asida entan. Anya pala ang ti sapulam. Na. Kat naimas mo ti sidsidaan ta. Karni ko pasig anatay. Nagbabatit mo't nga ikan ti sidsida entan. No kayat mo ti agsida iti karne, urayam jay honorarium mo, ta iso ti igatang mo. Na. Apay aya nga imutan nak nga asawang. Gapo, tasadot ka. Na. Ultimo agluto, di mo pa'y maarami ay. Lakit din. Para mananak mat iti swildom iti pisbaw. No sabali ata, itid ka nga itay. No siya, di nakparamanan. Ay, itultulong ko iti agkasapulan ti sweldok, ijay pisbo. Na. Kasapulan nakman. Ay, urayam jay honorarium mo. Ta iso ti igatang mo, iti naimas asidaan. Imutan nakpay nga asawam. Gapo, taawan pa'y pakaay-aywakan ka, inteng. Sadot ka lang arudan a kapitan, sadot ka pa'y dito balay. Suron ka. Ilbag ta nakita kadtoy paraangan nyo, kapitan. Uwi na tungan. Agtugtugawak lang dito paraangan bay. Umay kakit dita, inta tumulong nga agtarimaan ti balay ni Tata Simon. Intayab ti bagyo, di bubong ti kusina dia. Si kalatatungan, nasakit ti saka. Ay, apay naanano dia ta sa kam nga, kapitan? Nasakit nga ron. Naapati ulo. Nasakit mo tun. Aya? Ay, kaasi ka nga ron nga tao, kapitan. Agraman ngipon ko. Nasakit mo lang. Aday agraman matakan imak. Nasakit lata. Ay, unay matdiatan. Nagragsakan to pa'y tadtay. Tadta nasakit aminan nga bagbagim. Uwin nga ron tungan. Iswa sa anak ang makasurot ka ka. Aday, nagsakit pa'y ti buok ko. Anya? Wan Maray, napantimulong ni Badong ko ije balay da pari Simon. Kadwa na ni Kwaraw. Nagagatmat ni Badong mo at tumulong anya. Katwan mo,
Idinto ta ni Kapitan, dakpay nakita at tumulong iti kabarangayan na. Kasano kasadot mo? Aramidin na mutkit di ti trabaho na iti barangay hul, Ngam no may papan iti nakitinulong iti kabarangayan, saan atumulong? Naimbag pa'y ani Maribanang tatumulong. Wan nga road, Maray. Naimbag ta nagagat ni Maribanang atumulong. Saan pa'y anaimot? Tatumulong babaan iti bukod na akwarta. Wan nga agpaysoan niya. Imbag man taadalat ta kwarta ni Maribanang. Ada nga rod sweldo na, iti Facebook na. Ay, wan nga rod Imbag man tagsusweldo iti dakkel. Nagagatmat nga men, amapan ag video iti ipus na. Nagado ti binidyo na iti evacuation center. Kan uray idinapan kami iti grocery. Kasta ka day. In video nanto pa'y idimangmangan tayo iti evacuation center. Agraman ti sidaan tayo. In video na pa'y. Adapay nabuyak manin a video na nag-donate iti igatang iti galba para iti bubong ni Lakay Dumeng. Ala mayat day tangar aramiden na. Ta makatulong iti agkasapulan iti tulaw. Hanggang sikat isang kadamag dagiti tattaaw. Saan da ka kanong amin na makitkita at tumulaw? Apay ta siya latan ti madildilaw dagita aya. No awanak, damaganda. No adda, adalat tabay bagada. Adda ama diti bagada ano saan da ka makita at tumulong lakuma? Anya tulong asa sa woman. Mala, umay ka nangkal. Inta tumulong iti balay ni Bakit Suleng. Isimpa tayo iti bubong na tanarakrak gapu iti napigsa nga angin. Natanasken nga iraman dak aya. Maaramid jumot nga uray awanak. Kain apay ngamin adi magas kapay laditan. Di kapay la naglayon anapan ije balay de Bakit Suling. Ayaban ka nga raw tamapanta. Tapno makita da ka dagiti tattawa tumulaw. Ay, si kalatan ta masadutak. Di nakman iramraman. Anya je video ni Maribanang ako na Marikuanang ipabuyam man kanyak. Awan nga minlud na kato'y silpon kaw, iso ajak mabuya. Mabiit laang Mare, ta ipabuyak kan ka. Mabiit laang takita ag video ni Maribanang. Atoy, buya Mare. Kita. Nan, kita akman. Aday ta. Adda tayo ita dito paraangan ni Kabsat Dumeng gagayam. Kat madama ti pan nakaaramid ti bubong ti kalapaw na. Gaputasan ang makatrabaho ni Kabsat Dumeng, iso ati mulong dagiti kabarangayan. Kan adamot basit na itulong tayo akas, ana igatang iti galva. Kan adamot ten bagas, kan grocery ana itin tayo kan kuana. Ay agyaman unay ka na kayo gagayam, viewers, kan aminan ang magsupsuporta kanyak. Tababaan ka na kayo, makatulong tayo basit iti agkasapulan. Nay, nagadumot ti views na Marikuanang milyon mat. Wan Mare. Ay, siya kumamamar. Ay kat, agi-post ka mo't. Tapno ag sweldo ka mat. Nung nga taag sala aklaangan. Ay, wan Mare. Maya. Si Kangay, di mo ka di kayat ti agipaus. Awan mo't amok nga i-post ka, Di agsalatan adwa ta iso ti iposta. Wan Mare. Sige, agsala talaan nga. Sigurado nga ag million views mo't Maray. Wan Mare. Kapitan, adda ka din ni Nanabanang. Umay ko kumaikan iti imported abang bangluken sabon. Ha? Oray siya, Kapitan. Umay kuman ikan ni Nanabanang iti naimas a merienda. Nagluto ak ngamin iti bilo-bilo. Kat umay kuman paramanan ni Nanabanang. Ay, kapitan! Umay kumatik ka ni Nanabanang iti barako akape. Naggapo iji bengget. Aya?
Ay, kapitan, umay ko ikan ni Maribanang iti bagas ti kamo ti amulak. Nagkaliakal pasan ti bagyo ke nagdadakkel. Kasla karamba. Ket nagadupay ti bagas nasika. Iso aparanudak ni Maribanang. Tayo baglangad da merienda na. Ha? Apa isulot ikan ya? Sa anak akaraman iti itajyo? Iso ngamin titimul tulong kada kami. Iso nga, itakit agsubad kami ah. Ure basit labanan. Nay, mayat man inteng, nakaayayat, ammo na kapanunutin dagiti kabaranggayan. Makapainsultaw. Ha? Apay ang makapainsultaw? Awinin! Kukuha mo lang dagita intenda. Anyak ko mga dagita. Kamuti. Naa. Salat ti utot na ita. Kas kada tambo-tambong. Ay, unay kan inteng. Maawat ako. Nainsulto ka. Gaputa saan ka akaraman ka dagitoy. Si kalag di ini kada. Saan damit adi nakamat para kada taadwa. Nusi ka. Para lang ka. Ay nainteng. Si kamot lang ti makasungbat iti dayta. Tano ko maamong ti tumulong iti kabaranggayam. Nalabit, ammo da kamot atalyawan. Ha? Kapitan ka nga agpaiso. Ngam di mo pa'y ammo akitan ti pagsayaatan ti kabaranggayam. Ala, agikat kalangan a kapitan, tasukatan kan. Anya? Tangay sadut ka a kapitan. Ala, agikat kan, tasukatan ka man langan. Saanan a kapitan integ, Ha? no dikat, kapitana banang. Yan! Ti sadot a kapitan, nasken asukatan. Iso nga agikat kan inteng, tasyakon ti mangsukatken ka. Ad-ado pa'y siguro ti maaramidak iti barangay ngamsika. Ni Kapitan Enteng. Nabayag jay na o di apa nagsida tayo iti bunog. Akinamulan nyo ijay karayan, kwarog. Wingaro dantay. Intunawan opisina. In kami man nagkamail. Ay, wansang agpaisaw. Agpiknik tayo man, Mike. Barang nga dumanan alamay, ti maalamay. Nabayag nga awan ti nagkamal kay. Ay, nalaing samot ni pari badong nga agkamal. Adda para aramatan na pagkamail. Adda basit anet na. Ay, anya itayan tinagan na dayje anit nga aramatan ti agkamal iti karayan. Nalipata ko nante. Ibagak tawin ton malagip ka. Kano ka ditipan nakasangon ni Tata Badong nga mapanagkamali di karayan na natuyang? Kamal ko nam. Nuni ba daw ay kituray anya nga oras? Di awan ko matrabaho may di barangay haul. Amangan nga minno at mapanatawi di katawang kami. Agriklamon tao. Nuni ba daw katawan agreklamo naglangan iti bangkag na. Ha? Una, tabos na nga ti bukod na bagay. Iso nga okay la ang kinibadong ka uray saan na haliday. Ang kano nga iti haliday? Numakitam kat nalabas iti pizza iti kalendaryaw, asan na Domingaw, kawatan na holiday. Awan opisina, mabalin ti mapan. Nagadumot tinalabasit di kalendaryo may. Amin di Domingo ko nalabasay. Puira Domingo ako na. Kaya't mo kadimot ti sumurot no mapandabadong kaw, kapitan kan kwarong nga agkambal ijay karayan, maray. Pagsarsaritaan mi nga ruday taken ni inteng iti rabi Kaya't kumot ti sumurot, tagpiknik tayo kuma. Ay kayat ko mare. Ay awisen tamot nga rod ni Marikwanang. Ken uray ni Violet. Takunada idi kanyak akayat dati agpasyar ijay karayan. Wun maray, naragsak nga minti mapan agpiknik ijay karayan. Addan sapay matay basit anit nga aramaten ni Pari Badong. Nukas di amapan tayo agkamal. At dapay siguraw,
Nabayag ajak nakit-kita ta nabayag mo't aditay napnapan ijay karayan. Kita tapno adaramaten tayo. Amangan mo't no nadadaulan. Awanen ti aramaten tayo. Sapay mayat dayjay, tano aramaten ni Badungkaw, nawadwad ti mayawid na alamas. Naisagana yung kadintibalon tayo ngayon na pawian tay. Ay word, kwarog. Agluto tayon to ijay karayan iti sidaan tayo ang makamelan alamos. Adu pa iti makamulan iti nga udang nga. Mayat atimplang nakilaway. Ay na, kasla magagaran akpaya na makadanon ijay karayan. Awan ti sana magagaran kada tayo antay. Nagganas nga minti ag piknik ijay karayan. Ay, mangitugot tayo iti kaserola. Kan pagrikado tayo iti makamelan tayo. Intayo nga rodan antay. Nagrubatan niyang kain. Ay, awitem nga rodan ti balon tayo nga inapuy Ay, kunaklakit din o da kayo ti mangimat antay. Ay, rombang asika ti mga wait. Saan kat asyak, loko. Ala, close friend. Bagkata mo na ti balon alinutok. Ay, una close friend. Kunakano di mo kaya ti umay ijay karayan. Ay, kayat ko Ado ka di matlaan to'y balon mau. Una, inlakam ka dita balon ko. Sige nga raw, intan. Tagur-uray intan ti banang. Wen, close friend. Irikap ko ti laundry shop ko. Ha! Apay akas to ti karaya. Na, apay asaan mo't ten analit now ti danom. Adda nangisit apasit na. Kan, adda masayop anaangaw. Kaslawan pa'y makita ng aglaglangoy alabas. Awan samot nga paiso. Ay, awan pa'y makita nga aglangoy anabiyag iti karayan. Madiday to yan masapul at akwatan tayo. No apay akas to iti karayan. Nadadaol ka din ti karayan. Taapay akas to'y matay. Masapul abirukan tayo ti pagtataudan ti nangisip. Nailawak iti danong ti karayan. Ay, adalakit di makagapo, intay. Sawaran tayo ti igid ti karayan. Birukan tayo ti paggapuan ti nangisit adanaw. Anya nga dati kasla birbiro kan da kapitan iti igit ti karayan iti daygi abanda, nana. Di mo ka di madlaw ti danong ti karayan, Violet. Kasla saan analit na ti danaw. Anya ngay nga ta tinapasamak iti karayan. Intaman kita, nana. Ay sige man, nagwawaras damot akas la da birbiro kanda. Anya nga ta, ti mapaspasam. Maamuan ta dayta, numakadanon ta ijay. Apayin maray, anya tinapasamak dito, anya ti birbiro kanyaw. Ay, kitaan tayo, no pagtaudan tinangisit, anang libag iti danom ti karayan. Anya ngay nga ta dayta. Makipagbiro kamot at dalakit di makagapuno payakas to iti danom ti karayan. Kaslawan mo makita ang nabiyag iti danom. Ang mga nupatila magskat awan mo. Itay pa'y akinita may, kat awanan ti lamos iti karayan. Gapo siguro di tanangisi tabanag. Sayang ti panagkamel tayo kuma. Anya nga iti makamel no kastaw. Awan ati ipangan tayo iti inapoy abalong tayaw. Esos, awanin. Nadadail ti danong ti karayan. Imbis nga umay ti agkambal iti labis. Sabali ti umay ti kambalin. Anya iti sabali akamelin tayo kumangkay. Kasla umay tayo agkambal iti managdakdakas. O asino ti makagapo no apay akas to iti danom ti karayan. Aramid ti managdakdakas dito. Anya ngay nga tati makagapaw. Anya bulan lang di naudi nga imayan tayo. Nga do ti naala tayo ite. Ita, awanan ti makita nga aglalangoy alamais. Wonder. Sa paintugutak iti kalaman si Kensilay. Ay, naimas kumati agpulutan iti mayawid tayo ang makamelan tayo.
No asino mo't atakin aramid. Tapay ang imisit ti danom ti karayan. Mala, agwaras tayo nga ro damang biraw. No ayan na ti pagtataudan tinangisit adanaw mangkay. Ala, agkukuyog tayo a babae nga agsapon. Sinalbag ti akin aramid ditaw. Inikan na tayo iti trabaho nga wan mo't sweldaw. Sayang tay lamus kumaama kamul tayo. Aganos tayo nga agbirok, bareng masarakan tayo, tapno maamuan tayo. Asino nga tanga agpaiso ti akin aramid. Nalabit asaan amay may sa ti akin aramid. Taapay kat kontaminado ti karayan. Dakkel lakit day ti sungsungbatan ti akin aramid ditawi. Aywan ako kumaray. Umanay apakaibaludan na. Ang asino nga tati akin aramid. Nakaarumat. Taamin adanaw kat apektadaw. Maduktalan tayo nga ta. Kasano tayo ngay nga ta masarakan ti pagtataudan tinarugit adanaw. Day tangarud kay. Kasano? No adayo ti ayan na. Kitaan nyo ni Kwarog o, tumartaray ngagturong ditawi. Nagpayapay ma. Agsinsinyas. Ay, amangan no nasarakan dan ti pagtataudan tinarugit adanaw. Malain tayo nga rudin ijay. Tapno maamuan tayo no anya day jay. Nagdakkel mo't atubo day ita. Ado ti agruar anarugit adanaw. Ay masapul nga i-report tayo ijay DENR. Tapno umay dakitaan. Nagbayad itinangina ti akin aramid. Mabit man lang ta mga alak iti adu abat bataw. Ipilit tayo nga isilsil tapno maksen ti agayos adanaw. Ay aguri ka ta mga laakmat iti isod-sod ko akawayan. Tapno madanon na aging gana iji unag. Sige, silsilan tayo. Kalpasan na. Tawagan tayo ti DENR. Ay surutin tayo kay katitubo ano nagtaudan na. Unahin tayo asumangpit dagiti DENR ah. Ay sige. Ay, kapilitan ayawit tayon tibalon tayo nga inapaw. Ay, huwag nga raw, nana. Basit mat nga ti binalon ko si daan. Asidigla ko mati Teresina ni Nana Juana. Pasardinas lang ang ti sidaan tayo. Ang picnic tayo kida, ni ti sardinas. Lamas ti linaod ti sardinas. Ngam di tay amo no ayan ti ulo na. Apay ngagpayso nga awan ulo ti sardinas. Nabati di faktorya ng aramidan da. Ay, umuna tayo kit din nga agawid. Dagiti lalaki ti manguray ka dagiti agga po ija opisina ti DENR. Kan sigurado nga adda kadwa da a pulis. Tainyawagan ni Inteng kadagiti pulis. Maamuan tayo no asino ti akin aramid iti pannakatay dagiti lamos. Wala ka nga rin tinakamulan tayo. Ay, sayang. Antay ta, nasilsilantan ti tubo iti adu abato ken darat. Basitin ti agruar anarugit adanaw manggay. Eh no da siminto ka simintuin tayo. Tapno saan ang makarwar ti rugit. Ay sa pagkit di. Nagbayag mo ten dagiti inawaga manggay. Ay awagak man no ayan da. Agigyan tayo dito uyay na mangururay kadakwadan. Urayin tayo latan ah. Nakadanon nga tan ijay karayan dagiti inawagan ni Inteng. Mamuan tayon to itun sumangpet da kapitan. Piknik ko matinapanan tayo. Ngam saan mo tanagsapul tayo. Saan alamus tinasarakan. No di tubo nga agirwar itinarugit adanom. No saan tayo anapan ijay. Nagtultuloy kat kumaday di anarugit adano. Ay, dinadaol na ti danom ti karayan. Kang runaan na, pinatay na dagiti agnaud iti danom. Wala ka nga rod naganap tayo anapan ijay. Adamot kiti naganap tayo maray. Naduktalan tayo tinarugit iji karayan. Ay, wanmat kit di Ngam tilamus ti kayat ko asawon maray.
Awan ngaminon apulos ti lamus ija. Kumusta? Anya tinapasamak iti papandag iti pulis kandag iti naggapu iti opisina ti DANR. Ada ka barbaro a faktorya ti sabidong iti kabangibang apuro. Impaturong da iti karayan ti amin arugit da. Ah, paktorya ti sabidong kunam. Ewan, impasad da nga ti DNR. Awan pa'y gayam ti papilis da nga agupirit. Piki pa'y asabidong ti aramidon da. Ay, dakkel nga ro ti sungsong batan dahi ta agrupo. Ewan ta, awan husto a permit da. Kaya ti panangipaturong da iti rugit da iti karayan. Kaya ti pike nga aramid da. Ay, kasano apikay? Tinulad da tinagan da iti sabsabidong. Ang saan nga aramid ti husto ti akin kukwa. Saan nga original. Ay, nagdakes damutan no kasta. Maragsa ka nak. Tapag sasaritaan dan ti kinalaing ka no ti taga-kamildatan. Mayat gayam ti ipapantayo ije karayan. Uray awan nakamulan tayo. Urawan nakamilan tayo alamis. Ngimada nakamilan tayo ama nagdakdakas. Ay, sikat manen ti barangay tayo. Gapu iti naaramidan tayo. Ang sayang. Taawanan ti lamus ije karayan. Di kagdanag. Kinid daw ko at tulungan da tayo ti masaknan. Tagibulos tayo iti tilapia. Adan ton tilapia ije karayan. At ka di pagalaan iti maibulos ang kail. Tumulong da kano. Yumanda ka dagiti adan iti tilapia. Iso ti maibulos ijay. No adaman pariko. Ay adamat solusyon na. At babaan day ta iti panagtitinulong tayo. Ni Kapitan Enteng. Badang, nakawalis akong di taparaangan. Naurnong mo namin na bulbulang? Wen, uray kita uma. Ipakita ta ken ni pare Inteng, ti pananguram ta kada kita bulbulang. Masapol pa'y nga ipakitam kan kuana. Una, tapno ma-stress, kit agungit man. Ay, unay kan, takay kayat mo nga stressan ni Kapitan. Kayat ko nga arororodain day ta kapitan. Talaga makaungaw. Nga main, bawal ti agpur iti basura dito'y barangay. Di ka babanda, marurod man nita. Ay, unay mo't day ta nga asukan mare. Ay na, naggapo di talikod ti balay da marituyang kan kabadong. Agpupuor da di talikod ti balayda. Nabayagan nga aramidon da dayta, uray no ibaw bawal ti barangay. Ay, win nga rod. Siyak tupay. Diya ko nagpupuor di talikod ti balay me. Tagungot ni Inteng. Bawal nga mina talaga. Kahit, apay nga aramidan latta da marituyang kan pari badong. Kat amumutay na natangkan ti ulo da kita nga agasawa. Ay na, umayan ti asok dito ayan tamare. Makapauyak. Ay sapay nagpuskol at talaga ti asok mare. Ado siguro abulbulong ti pinuuran da. Nalinis manan da ito'y paraangan tabadong. Wait, awanay, dagiti natin nagabulbulaw. Napuuran dami na Badang, saan samutin ako mitkita ni Kapitan? Nasakitan ti karabukob ko nga katawa. Ay, katawa ka lata. Tumaw na autolatan ni Parinteng. Ay, itayak pa'y nga katawa ditaw. Nasakitan to tiyan kaw. Agkatawa ka lata ko naktumay. Tapno manggag ni Parinteng. Adda marurod ka lata. Sigurado ang marurod atanay. Linabsing tamanon ti ordinansa ti barangay. Abawal ti agpuor iti basura. Isungarod arurodan tapay. Sige, agiddan ta nga agkatawa. Agbilang ag iti talaw. Pigsam ti agkatawa. Maysa. Dua. Talaw katawa. Talaga amang rururod da dagito yung agasawa. Ay, apay nga min aya anak katanaw ka di tatawa. Namin ano, ngayon waragawag mi dito'y barangay abawal ti agpur.
Ang magpuor dalata. Ha? Ay, bayam lata ka di idan. Ta kumpare kan kumarim mat ida. Ay saan ang mabalin? Anya baybayan ida. Ay, aramidin dan ati kay kayat danukas jay. Eh, no anya ti bawal di bawal. Kahit, anya nga iti aramidam. Ay, dahil ta tinadagsin ako ang panunutak ita. Sapay ipanggagdapay mo ti panagkatawa na. Kay kayat da ka nga rod arururodan. Heh, ibaon kung tuman ni Kwarang. Ta kasarita na ni Marituyang ken paribadaw. Apay ang kay. Payapay ka, payapay. Nakita man nagpuor da Marituyang ken paribadaw. Unang kay. Nagpigsa di apoy di talikod ti balayda. Ibaon ka ah. Mapan ka dita balayda. Anya nga ti aramidak di tangkay. Ibagam abawal ti agpuor iti basbasura. Unang kay. Ingkan, tapno di da ulitin apuuran dagiti basura da. Ay! Saan ka nga umasid, Agwarag? Balbalagat ka? Ha? Apay di ta panabas, tataba daw. Sa anak mo ta kalaban ah. Kalaban ka para kanya. Ha? Saan ka nga umasidag? Ang dalayan umay ko'y baga. Saan ka nga umasidag? Kung naking ka, no, di mo kaya't atabasin ka. Ibaba mo namin di ta panabas mo atap nagsarita ta. Ay saan? Diyak kaya't ti makisarita king ka. Umadayo ka. Kas asa na ito'y panabas ko kunam sa. Uy nga raw, nagsilang. Uray lang makasisirap. Iso nga gawid kan Gwarag. Diyak kaya't adenggan dahi tangay bagat. O anya, Kwarog. Nakasarita mo't laang dakabadong kan Marituyang. Saan kagawad? Kasanumot nga may. Sumungsunga dak pailang. Ilay-layatin ni tatabadong jekas asa panabas na. Ay sus, ay unay mo't daytan. Makapanirbyos kagawad. Pirmi a nervyos ka. Apay, anya ti inaramid ni Kwarog dito'y balay badong. At da kanumay na ibaga. Ang pinasabatak adragos iti panabas Anya ayati bagana. Ay diyak mo man. Ang mga nuje pananguram tayo bulbulong idinaminsan nga aldaw. Ang buklatan. Iso pinasabatak iti panabas Talaga akagura ni Kapitan ti aguram iti basura. Aramidin tati kay kaya taki iti tuyan. Patpatyam na kita nga opisyal. Nang nangruna na ita Kapitan Inteng. Anya tinapasama ko raw. Apay adi mo na ibaga tibilin ko nga ibagam. Nagbuti nga kiti panabas ni tatabadong angkay. Panabas. Ay unay mo't dayta. Ay istorya mang kanda kami kay Antay. No anong nangyari? Idiyas kau ko da ito'y makinkanawan na saka. Oh, Pinasabtan na ko ni tatabadong itinatadong mapanabas. daan. Nalawag asaan da akayat asurutan tilintag dito'y barangay. Imbagam ko ma, nga imbaon ka. Kasano nga ibaga, kat permi matinirbyos ka. Mayat sano ni Marituyang ti pangibagaan iti dayta. Ay, di na ko ni baon ng kail. Ha? Kakayatin ti agsubli di tabalayda. Mabuti nga kao. Si kamanlangan kagawad ko ng timang kasarita ka ni Marituyang, ha? Ay Kapitan. Ipalagip mo, di maipapan iti ordinansa ti barangay. Bawal ti mang puor iti basbasura. Nabayag daytan nga ordinansa, Kapitan. No ngay nalipatan da. Sa bagay mo't kitdi Sapay delikado ti agpuor iti arubayan. Wano iti likod ti balay. Nang runa no nakaro ti pudot, ken naangin. Ay na, Marituyang. Among kade. Nga oray kami lang naguyag ka ni Maribanang anak ka lang abije asok ti pinuuran nyo a basura. Kasta? Wen Maray, ay dandani kami na ulaw. Na, apaya nagkatawa ka. Ay, nasaya. Anya na saya at sasawam. Among di ordinansa ti barangay, Maray, maipapan iti pananguram iti basura. Amok! Kunanay Ay namaray, saan mo nga ituloy pa'y? Tapno maipalawag ko kan ka. Amo kunday tang ordinansa. Amo mat gayam. Apay pay laang nga agpuor kayo iti basura di talikod ti balayaw. Kaya migayam. Nay,
Denggam ta ipalawag ko kan ka dali naon ti ordinansa ti barangay. Amok nga rudan, saanan ang masapul nga ipalawag mo pa'y kanya? Ammo nga ta ni Badong Mau. Ni badung ko pa'y mati ko nam. Ammo na aming maray. Ay, nagsabat tamatlangan pare. Ay agawid akon paray. Tamapanak mangal daw. Nabanugak ang nagtrabaho di tabangkan. Iso di naksingay. Na, saan ka mo't asing-singain? Ibagbagak lang abawal ang manguram iti basura. Makaungungutak at halaga paray. Apay dayta nakasalikad abadang dita sikat mo? Amangan numaasot mo dayta. Ay kato na. Iso nasaysayat paray. At aywan na kaon. Na, sa anak mo't akalaban pare. Agpadpada kayo kinikwaraw. Dua kayo akalaban. Da, apay nga ibagam akalaban kami ngay. Kontrabida kayo gayang. Aglisikan, tanay. Agawid na kaon. Di mo kayat na itabasin kan paray. Isong aglisikan. Ay, talaga gayam nga awan dengdeng ganda pari Badong kan marito yan. Awan, Maray. Uray da kami nga opisyal. Uray ni Kapitan. Saan da kaya ta denggan? Ay, isudala ang matipasaway akabaranggayan tayo. Wen nga raw, pampanunutan mi pagmuntaan mi laangan ida. Ay katwanan nukasta natangken mati ulo da. Nagadaw ti offense dan. Dakkelan ti bayadan da amulta. Adula amin na bawal-bawal. Agpurta man ang kidi ato yan. Iranata ti kada ni pari nga inteng dita balay da. Agpuur tamanaan. Ay kitwin na. Tapno makita ni pari inteng. Nga awan ti kabuting ta. Kanagado dagiti na ornong abulbulong di talikaw. Kay iso nga ti puran ta. Kasanungay no dumakkel ti apaw. Ay kadi na sayaat. Tapno makita ni pari inteng. Ad-addan ang makaungat kadataa. Ay kitmayat ah. Paayaban datan di ta barangay haul. Adun to mga mi na pagbutbut ngam kay. Saan ka kadi amadanagan ta siyak ti makamaw? Kapitan, nagpuorma daon da marituyang ken kabadong iti basura. Nakitak nga ron. Ay, mangrururod da talaga. Kaya no amuda mo't abawal. Kaya, aramidin dalat ta. Ay Kapitan, dumagdakkel mo jay apoy. Asus! Nagkwarta ka dumakal di apoy! Naangin ngamin Kapitan, ken napudo ti panawon. Sus! Ay, mapuurang samot kan jay balay da. Kanya ita ti makunat parinteng. Tinubngar mi man ay ti ordinansa ti barangay. Badong! Badong! Abay! Maya ti isa man dito ikay. Ay nagdakkelan day ta apawi. Ay, wait. Tay, basit lang mo itay. Ay, tagdakal mo titan. Ay sus! Maura man day ta balay! Ay, sus. Di ka kayso na balay tatuyan. Ay kulag tumang aming kang ka. Saan kan nga agpuor? Ay, awaday mapura rin ti balay tatuyan. Ay sana mabalay. Awanan ti pagyanan ta numauram day ta balay ta. Wait, awaday. Ay, tulungan na kami mo tita paray. Apay pare. Ay, namagang pa lang, mate. Mapupura na dahil tabalay may katituyan ko paray. Kwaro! Ayan kay. Mapupuuran ka no ti balay ni Tata Mabadong. Ay, awaday. Makikitak nga rodang kay. Oh, shit. Ay, nakatukaw kayo mo ilataritat paray. Waraw. Agure ka ata lecturer da ka pa. Kanya. Hindi pa lang ay palagi pamikan ka. Delikado ti agpuor iti parangan. Ngem di nakam dinengig. Pinasabtan na pa iti panabas. Ay, wen. Mamati akon kada kayo. Basol ka. Ay, basol ka. Ay, tulungan na ko na mangidap na tauran, paray. Kwaraw. Sige. Asino nga iti ayabang kwaraw. No kasta nga da uram. Di bumbiro ang kay. Kastala unay tinervyos ko kukumaray. Kunak numauram jay balay may kinibadong kaw. Nakita da ka nga rod ang nagtartaray. Ay, anya ngay daytan na isalakan mo. Pirmimot nga inarakop mo, Maray. Ay namaray, kunak ngamin numauram jay balay may. Iso at tinaray ko dayto sa nga garapo na bugoong may.
Ay, imbag ko nam, naalibtak dagiti ka barangayan tayo anang idap iti apaw. Ken imay adagos dagiti bombero. Ay, dandanin na uram jay balay may kukumaray. Ita, amuyo no apay nga ibaw bawal ti barangay ti agpuor, marituyan. Wan, maray. Mamati ka mo't siguro kada kami nga opisyal. Maray! Badaw, naurnong kon dagiti bulbulong di talikod ti balay. Apay nga ibagang pailayan kanyak. Ay kadamagak ano anya tinasken nga aramiden ta. Amom lang arudan na mabalin nga aramiden nga abunaw. Ay, aramidem nga abunaon. Agad mo na. Organic nga abuno ti pagbalinan na, tuyang. Sige nga raw, tayo so taramidak, badaw. Ngam tuyang palpalagipan ka Di mo pupuran dagiti bulbulaw. Diyak kaya na maulay di dandan di pan nakauram, tuy balay.